Doyen Manipur Adia Tang ai kile mual minthang mahmah Thangjing Tang kichi Manipur Cabinet in Thangting JAC thupukna bawl deihlouh etsakna in JAC Teddim tu Pathianni January ni somle sagi apan hunchiam omlou Tedim Road bandh bolu paitou zela bandh volunteer ten Torbung tan huamsak ziakun tuni'n mipite to kinawktuahna nasatak Hiai thu bawl ahih tanin mi thumin liamna tuak hi thutut ki nga danin Manipur Cabinet in apaisa August ni som ni leli sang ni le someli kumin Thangjing Tang pen Thangtinga khek ding in thupukwa tukum January ni sagi sang ni le somlegukin gen khomna nei nonin thupukna omsa pen paipi inoma hei thupukna deihlouh etsakna in JAC Teddim kichi phwan Hiai in kalmasain daka som ni le gyat sung Tedim Road banin omta hi hei to kisai bangma gen-le-sak omnai lo ziakin JAC Teddim in January ni somleguk sang ni le somleguk zan ki mapan hunchiam omlouin Tedim Road total ban bolwa tuni'n tan sudjop towin omlai hi JAC Teddim in ban abolun Chanpur district sunghuam khalo ding chi himale ban volunteer ten Torbung bangla bana Torbung khosung tan pha hong diutiwa wayin Torbung le ase vela khotwam tom te thangpai sangma main zanin leng kinawktuahna oma hei to kisayin JAC Teddim le makai tuam ten zani takin ki hona nein phau chakhai tan banin huam ding in kithuki muhi himale tu ni jing lama panin ban volunteer apang mera pai bi ten Torbung kholaya bench to in lampi khak tanwa wayin Torbung le ase vela khwa te thangpai sangma main wayin kinawktuahna piang sangnon hi hei thu thei petin Bisnupur Police Commando ten IRB to kithwain thiltun namun kidel hwanwa SP Chanpur leng hunso lawnungin Torbung tungsuka SDO Chanpur in leng thilomdan ethiana bane hi SP Chanpur makain police le IRB ten mipi khowin pan nasatakin lama leu khodai zolawin mipite swangin ding towa Waitakin Bisnupur Police Commando ten mipite holdal na din tear gas zangin blank fire dan paning bol ma leu hei thu bola hi tanin mipitam ma lahin kigen hi hei boy na ziakin mi thumin liamna tuakin tuin mini lam kadam doina et kolin omlelwa mera pai bilam teleng liamna tuakun khopom hin thutut kinga hi hei thu bola hi tana liamna tuak dam doina puang luta omte hi ule Mrs Veine kumsom nga wife of tongkai of Timongjang Mrs Ning Khochin kumsom guklekhat wife of Jangthong of Angelian Phaile Lunmin Lal kumsom nilegyat son of Kamjalun of Vi Khomun Hiwa Mrs Veine pen swangin atal ding khain munsoma ki hoyin tuin lam kadam doina et kolin omlela Mrs Ning Khochina hi le tergesin atak lam phei ding khain mun bangza hiam khoya amin dam doina et kol hilela Lunmin Lalina hi le avelam pheya liamna tuak zekin doctor ten dressing bolin in lama et kol ding in paisa ko hi hei thu pwan hia ka hi tanin boina so sang ma laya Bisnupur District Administration in 144 CRPC puang hin thutut kinga hi Zomi Students Federation ZSF General Headquarters in tuni'n thuswa bolin nalon hwa YMA General Conference atil dia kwante tuanna gari suksiat saka omna to kisai mo pai thu puangin Manipur liamna le muana theina dingin ban bolten akin lama ban abolu top sandingin nget na bolu hi thuswa kin atang ladanin nalon hwa YMA Manipur Group General Assembly atil dia kwan hia YMA lam ka branch te basat tuni jing lamin phau chakhaya ban volunteer ten anaman tangin amai glass ting le atolet teng khet siat sakohi hichi bang gamtan na in sing tang mi te le phaijang mi te ki kala lemna tun lo dinga wai nak sangin ki thei siam lo na tun zuding ahi manin ban bol ten akin lama ban abolu top sanding in nget na bolwa akisai pi thunei tu ten leng akole poimo banga pan la ding in nget na bol hi Regional Institute of Medical Science RIMS Imphal Medical Graduate sa Postgraduate Course sinuti adingin Director RIMS in Application samlela lunglo na 19 February ni som ni nga sang ni le somleguk tanin nga event thei ding hi Postgraduate Course adia kwata omza hi le All India quota le beneficiary state dia dingin 50% tuak hidinga while ka participating states Arunachal Pradesh Manipur Meghalaya Mizoram Nagaland Sikkim le Tripura ten sponsored category nwaya sit sagi chan nei dingu hi tuabana Hiai state tenga pan rim sa pan graduate ten open category nwaya sit ni chat nei ding banwa All India quota nwaya rim sa pan graduate ten sit ni nei dingu hi course dil thei ding te ahile sponsored category nwaya MD Anesthesiology MD Community Medicine MD General Medicine MD Gynecology MD
otorhinolaryngology MD Physiology le MD Radiotherapy bana Open Category MD General Medicine le MD Pediatrics ading seat khatcha thia lunglon na neiten Academic Section RIMS Imphal zani PN application form nga theidingwa demand draft sang le zanga Director Regional Institute of Medical Science Imphal Minaki gel tatwain February ni som ni le nga sang ni le som le guktanen pyaglo theiding hi aizola lian ming thanga in Pathianna pan thei sangna amu dung zoyen muntuam gam tuama zo swante omna bial tenga Hiai thu puang zak dingin zoram khovar bike crusade chi min voin zanin aizola pan hong ki pan hia zani tak dak som verin lamka hong tungin jing chiangin Burma gam sunga zo swante omna bial teng phadingin lamka nu senon ding hi thutut kinga danin sang khat zakwa som guk lai velin Pathianin zol ni sai khoma kyanga thei sangna pya in zo swante zalen na dingin mial thua khatna le thua ni na hong tung ding dan le wai zo nung changa zo swanten khowang muin zalen na nga ding wa hi dan thei saka ama gen dung zoin sangkha zakwa som guk le gup komin mial thua khatna MNF movement ki pan ngal hin ki gen hi zol nei psycho ma in Pathianna pan thei sangna anga again hyak te tu ni tanin atung diklo omnai lawa asi ding dan tan phaleng an again dik hin ki gen hi sangkha zakwa som kwa le li komin din tharwan aizola lian ming thanga in zol nei sai khoma mengmu bang muwa waya pan ama leng ki bawl hoin pan lak thei dan danin pan la sang ni le som le thum komin na sep pan hi lian ming thanga in again danin zo swante laka mial thwa ni na hong tung pen ma ding hita ahi manin Hiai thu pen zo swan teng tingin a thei nawa zoram khovar bike crusade hon pathia khin gen hi aman again zelna Pathianni na piak zo swante lwana gama leinwai hausakna tam takoma Why pen India government in hoi taka thei chian ahi manin hon mok kha lo dinga why nak sanga lak suk na ding lam tuam zong lelu ahi dan gena himale tunglama pan Pathianin na hon sem dinga igam ne sau hon peki ding ahi chin gen hi why dingin zo swante laka ki bol phat na ding tam takoma hal thak na le ki bol phat na hong tun the na dia Pathianin mial thwa ni na hon tung sak dinga Pathian agin na tak ni te kyain palgal kai ding wa hi manin kwa piu kisak khol hun ta hi dan gen hi zo swantien khowa khon mu hun chiangun zo swante lwa na gam teng gam khathong swakin gam et lom pen a hong hi ding bana khovel kilchia omten damna honjon namunu hong swak ding hi dan gen hi nei coming to lian ming thanga ania aizo din tharong kania ko thanlama chon presbyterian ko than mi kania tuna hian hemi kan ramle nam zo na thak zong te chung chang ko Pathianni pon chuana lalpan zo fadi min bo sai dan du thu chai min kan tira sang ka ko sum ko le palli khan lalpan min muk tir towa chon sang hi le pakwa kum khan zo rama Pathian zo le ro pui bera kan ngai zo le sai khu man he na Pathianni pon chuana kha le kha buin ka chiara chu hei hi ne chu le kha bu chu apoi mo e mai hei zo ram hi lalpan adin har le do na zo fa zong te hi in pum khat om tu min du to a ko ram denomination pol ram dai danga kan om hi adu to lo Presbyterian Baptist UPC Salvation Catholic Pol chok eng po khalalpan khang ho zong in pum khat om tu min du to a tin enge ni a pai te mar te sai lo te eng nam po ni ro se zo fa te ve kan ni in ti boy to ro in mangai in lu ro in lalpan min du to boka chu nam le ram le ko khan in lung wala in pum khatna atang chuan lalpan pasok thoran hena soi to khan ra le lama ram thara hen kai do ni in pum khate poi mo tu to chu wang chuan Pathianni tu nen zoram thu chan ken ti ra chuan he ram adin thar le do na ma se chu ram adin thar tu ro pui tak nuam ta kha chuan ama thu oi ama ring tu tak choi anom don ti hi lalpan min soi ti zela tin chu mi thu chan tu nen zoram pum ma kan tu ta ni he mi zoram chunga pa adar viau to tuna hian lalpan kan ram hi asiam la tur chuan thim angai ta ni thim cha do mai thim thuan hina lo thleng do na chumi wa chu lalpan mi pui ta in raling turin zo fa te zong kha Pathian ari na in bo se turin min du to a chu wa chu crusade kan nei thin ta ma se hola te ina te crusade nei kha in arrange thin sia Pathian man mo to chu wa chu zoram khovar bai crusade tlan puila media hong tang kai rom ti ta ni chon bike nen hemi khilong na thu le hetai CD TV LPS interview na te champhai CCM interview na te le crusade video madar kar na play o mata hen
hei upa te le pastor te he na te le ami poi mo te he na kan pe ko ta kha zo fa te zong zong in zo tha tha zo zo kan khia ta ngai ni chu chu tu na hian lal pan min kan ti ra chu ni ta lamka kalong kal chura chan pur kalong kal chana poi hei hi ni chu wang chu anin apoi mo hei hi lamka zo na tha zong zong ten he thu cha pathian thu cha hi amit le na thu chai kan ngai poi mo pathian lam kan in hoya ko hran le chi zong point in pum khat zo kan kal hun to ti in dal paro puinan ka soi duwa tin he thim lo theng ka soi duwa chu pathian ring tu tak tak cholo cho an par tlang don lo eng ko hana po ko mani the eng nam po kan in mon thei ma se dal paring tu tak tak cholo pan chan dong dong ti vong khatira chu hun chu an nai do boka khoveli hon to lo pathian lama kan thil lu zong zong kan in pek kan hon in hon hi a hun to ni te chon hei ke hi la kal zel tu kan ya dal pan remati chuan he ta bar malam po lu ka tu ma tun to an kham pat hi kan be sei dewa chon kham pat ko kalila he thu cha hi va pet le chong te la chon ai zor ko ho thanga cham phai lama tong trio wa ti khan ta han le cheve la lu chho le in chu min nu ha kha te po thlen te ton chim lama tanga lu le ka duwa tin he ta silonga kal thalenga chu mi zo ai zo di chi pum pu yak khot tin kha tuam le in chu min nu zo ram ko wa bai khu se pe ve bi ka chu zo tu ra kai nga ya chu wa tu na hian hei kan media te le kan cable tv lama te he cd le he leaflet philong na bu hi ka pe a hei hi lamka u nau te zong zong ka chi pui ten in lo ena in lo mai poimo turin pathian bingin so bin ka ngen choni kha kha ka soi thei to